Ça raide, ça drôle. À chaque fois que nous entendons des messages, somme d'alou c'est un coup de pic. C'est même genre avec un moun, l'autre de un moun qui a un petit bouton en l'a grandi, il vient mener clou, après clou il mène abcès a pété, abcès a cherche, et puis abcès a grandi, et a poussé, à mesure c'est tête chargée. Bonjour, bonsoir, comment nous y? C'est la façon capable de faire qu'un content, faire qu'un vibrer, c'est là pour une pause, ou quitter un like sur vidéo ça. C'est juste pour capable aider nous, pour encourager nous, pour avec le travail à faire. Et puis pas oublier tout, ou même, si vous pouvez abonner avec la chaîne là, nous invitons à faire ça. Et si vous ne voulez pas perdre aucune vidéo, si vous voulez connaître information, parce que quel que soit ça que nous gagnons, nous allons partager ensemble avec vous. Des affections, des enquêtes qui poursuivent avec que nous connaissons, qui ont été tué président Jovenel Moïse dans la résidence la Kali. Nous invitons à abonner avec la chaîne là, c'est juste pour ne pas perdre aucune information. Eh bien, après ça a récipété, après ça a été trop gros. Et puis là nous venons tendre après ça vient péter. Et puis en mesure là où après te paraît ou elle te ou parce c'est après te plus gros. Et puis tandis que gagne après te plus gros toujours gagne un bombe qui te plus lourd cap vinn derrière nous pas connaître. Eh bien, t'assemblée Premier ministre là, c'est lui-même qui est capable en tête dans l'affection qui compte président la Jovenel Moïse. Eh bien, pas oublier, nous dans la première vidéo m'te lagué sur enquête président Jovenel Moïse, là m'te dit nous c'est chaque caille qui manger caille, qui manger paille caille. Eh bien, gèlè mon cher, moun pas ta vle, moun pas ta penser, c'est eux même qui connaît affection, leur faire moun confiance, moun nan dedans caillou, la manger avec, eh bien c'est lui-même qui a trahi, c'est lui-même qui a tout. Eh bien, nous venons faire autant de vidéos, nous venons faire autant de enquête Panama. Panama lui-même, lui mène enquête par, eh bien, il joue tout comment Claude Joseph participer dans réunion pour être capable d'assassiner le président Jovenel Moïse. Eh bien, nous venons faire autant de, ou même, nous venons avec vidéo en espagnol et nous venons avec pour en traduction. Si vous pas qu'à comprendre, en guise pour penser, c'est pas nous qui voulons monter, nous venons avec voix pour en espagnol, en créole aussi. Eh bien, qui sont pour le faire? Si vous pas qu'à comprendre ni bien, cherchez un monde qui parle espagnol, eh bien, vous êtes capable de partager vidéo avec, eh bien, vous êtes capable d'entendre lui-même là, capable de quelques informations, parce que ça vraiment dit, ça vraiment drôle. Là, nous connaissons, bagay ça, c'est ça qui a passé comme ça, dans le pays d'Haïti, pour essayer. Moun pas ta penser qu'il a une série de bagages. Et bien nous venons partager vidéo ensemble avec vous. Nous venons faire autant d'elle. Nous demandons sur vidéo jusqu'à la fin. C'est juste pour capable connaître tous les bonnes informations qui passent des affections, des enquêtes qui menées sous le président Jovenel Moïse. En nous entrer dans le détail là, nous invitons sur vidéo ensemble avec. Enquête FBI a mené de concert avec autorité dans la Cour pays d'Haïti. Il a fait comprendre que Premier ministre actuel là, Claude Joseph, c'est une dans principal cerveau la mort président Jovenel Moïse. Il dit que chercheurs en magnécide yo traité 10 000 données. Initialement, dans les données, yo fait comprendre que plan c'était enlever président Jovenel Moïse et puis pour Claude Joseph te monté prend la mayole au pouvoir. Crime aurait été Jean Lia t'assemblée planifiée comme ça nous traiter aurait été nous là et puis derrière nous là nous avons bonne route t'assemblée planifiée à partir de mois novembre 2020 dans siège CTU ou bien CTU ou bien CTU qui c'est Security dans Miami dans bâtiment CTU te gen 6 moun garçon canson
Ça c'est cerveau, c'est clé que yo t'a rencontré avec 6 poids lourds ça yo. Président City Youa, qui c'est Antonio Entriago, c'est un Colombien, un Colombien qui est lié également avec City You. Donc, yo parlé de Archange Pritel, qui c'est une nan détenu qui dans le pays d'Haïti, mais c'est un haïtiano-américain. Yo parlé également de James Soulage. Yo parlé de médecin ou bien pasteur Christian Emmanuel Sanon. Yo parlé de frère yon capitaine colombien qui est en retraite, qui c'est Jonathan Rivera Garcia. Yo parlé de un diplomate haïtien, donc bah connaît si nous connaissons Azkad. qui est Azkad. Selon toutes données ça yo, enquêteur FBI avec autorité par Boïsite t'a désigné, toujours conditionnel, Claude Joseph, Premier ministre, Christian Sanon, pasteur médecin, avec John Joel Joseph, ancien sénateur de la République, comme cerveau dans l'attaque ça. Et preuve yo là, il y a enregistrement, appel téléphonique, il y a photo Premier ministre là, avec mercenaires colombiens yo, après une réunion qui était faite dans le mois de novembre. Bon, comme si on a ça guerrier probablement en temps de photo. Je suis dit il y a une photo côté Premier ministre a été posté avec colombiens yo, avec nèg qui t'a planifié et quoi en temps de photo. Yo parlait de Jonathan Rivera Garcia. Donc c'est lui qui t'a eu contact en premier, qui t'a relié City avec Frel, qui c'est German Rivera, qui c'est un capitaine retraité. Yo parlait tout dans Duvernay Capadol, qui c'est sergent retraité également. Yo identifié yo comme recruteur groupe militaire à la retraite qui t'a intéressé. Cuba t'es autorisé voyageurs yo pour te importer gratuitement des médicaments et des aliments côté chercheurs yo gen bon jan preuve que James Soulage t'es gagné contact constant avec frère Rivera et Capadolio entre novembre pour mois mai. Bon côté pal yo lié un certain de Fenil Cordon, désir yon avocat, yon homme politique haïtien qui t'a chargé pour fournir zam. Journal la cap parler amis auditeurs, on va comprendre un exercice difficile, un exercice français créole. Assassinat président Jovenel Moïse là, il commencé planifié dans mois novembre l'année 2020. Point d'interrogation et qui Claude Joseph t'est joué dans Wolsa là on tient cohérence et à chercher vérifier puis devant quand elle planifié dans bâtiment siège City ou dans Miami côté t'es gagné vénézuélien Antonio Entriago qui c'est propriétaire d'une entreprise et donc t'es gagné mon manager colombien qui c'est Archange Pritel, un haïtien d'origine, lui-même qui c'est américain d'origine haïtienne, James Soulage, un diplomate haïtien, il retourné avec lui encore, non famille, c'est Azkad, médecin haïtien qui est déjà capturé, pasteur Christian ou bien docteur Christian, ensemble avec Colombien Jonathan Rivera Garcia, yo nan men la justice. Participants qui te gen en réunion dans Miami, qui ça ou te prévoit? Yo te prévoit dans moment opération bien entendu enlever président Jovenel Moïse pour yo prendre pouvoir et puis laisser comme président Claude Joseph, actuel premier ministre là. Révélation bah on tourne surprenante dans enquête là amis auditeurs. Autorité haïtienne yo avec enquêteur FBI yo
yo considéré Premier ministre comme figure de proue dans le crime ça. Bon côté docteur Sanon avec John Joël Joseph, ancien sénateur de la République, qui journée jeudi a metzel dans dol, qui sont fugitifs que la justice a cherché coucher fou dans tout trou, dans toute paille, en bas tout rego, la police a cherché J-Cube, qui c'est John Joël Joseph, c'est un élément clé important pour la justice haïtienne dans le cadre d'assassinat ça. C'est un bon politique si nous prenons en compte le fait que Claude Joseph a dirigé PIA et c'est lui qui remplacé le président assassiné. Donc c'est ça nous capables de la guerre par procuration et qu'a fait en Haïti aujourd'hui et qui est conduit avec crime ça crapulé odieux et ça assassinat chef d'État. Noticias Caracol. Muy buenas noches. Después de una exhaustiva investigación con fuentes en Colombia, Estados Unidos, Panamá, República Dominicana y Haití, la unidad investigativa de Noticias Caracol logró armar el rompecabezas del crimen del presidente haitiano Jovenel Moïse. Uno de los hallazgos más explosivos tiene que ver con este hombre, el que ustedes ven aquí en la pantalla, el actual primer ministro de Haití, Claude Joseph, quien según los indicios de las autoridades de Haití y del FBI de Estados Unidos, sería el autor intelectual del magnicidio. Me acompaña Ricardo Calderón, editor de la unidad investigativa de Noticias Caracol. Ricardo, muy buenas noches. ¿Y cómo se llega a una conclusión tan grave? Juan Roberto, este rompecabezas se armó a partir de los testimonios de 3 colombianos, los hermanos Germán Alejandro y Jonathan Rivera, y un soldado retirado del ejército. A partir de estas declaraciones fue posible unir las piezas de un plan criminal que tiene al país del Caribe en una seria crisis política. Empecemos la historia de la forma como se habría fraguado el magnicidio. El magnicidio de Jovenel Moïse comenzó a planearse en noviembre de 2020 en este edificio, la sede de CTU Security en Miami. Allí estuvieron reunidos el venezolano Antonio Intriago, dueño de la empresa, el gerente colombiano Arcángel Pretel, el haitiano estadounidense James Solash, un diplomático haitiano de apellido Ascart, el médico haitiano ya capturado Christian Shannon y el colombiano Jonathan Rivera García. Los participantes del encuentro en Miami planearon desde ese momento secuestrar al presidente Moïse para tomarse el poder y dejar como presidente a Claude Joseph, actual primer ministro de Haití. Esta revelación le da un giro sorprendente a la investigación. Las autoridades haitianas y los investigadores del FBI consideran al primer ministro como la figura máxima detrás de este crimen, junto al médico Shannon y a John Joel Joseph, un ex senador haitiano hoy prófugo de la justicia. Se trata de una bomba política si se tiene en cuenta que Claude Joseph gobierna el país como reemplazo del presidente asesinado. Precisamente hoy, el primer ministro con funciones presidenciales se refirió al crimen del mandatario. En este momento, el gobierno tiene 2 prioridades. La primera es mantener las investigaciones hasta que el presidente de la República, su esposa, sus hijos, sus amigos y la nación tengan justicia. La segunda es hacer todo lo posible para honrar la memoria del presidente con la organización de un funeral. Entre las pruebas conocidas por la unidad investigativa de Noticias Caracol hay llamadas telefónicas y fotos de reuniones que vinculan al primer ministro con los mercenarios colombianos. Los investigadores tienen claro el papel que habría jugado cada uno de los participantes de la conspiración. Tras la reunión en Miami, el colombiano Pretel y en especial el haitiano James Solash volvieron a buscar a Jonathan Rivera, quien había estado en la reunión y quien los llevó hacia su hermano, el capitán retirado del ejército Germán Rivera, y hacia el sargento retirado Duvernay Capador. Ellos 3 se convertirían en los enlaces claves con los mercenarios colombianos y el primer ministro. Y sus destinos terminaron muy distinto. Jonathan no estuvo en la operación y se convirtió en un testigo de excepción en este caso, mientras que su hermano Germán terminó capturado en Haití y Capador murió en la residencia del presidente a manos de las autoridades haitianas. Los investigadores documentaron que entre noviembre y mayo, Solash sostuvo comunicación telefónica constante desde Miami con Capador y los hermanos Rivera. Entre sus contactos telefónicos aparece otro hombre clave en este caso para las autoridades, el abogado y líder político haitiano Fenil Gordon, que según los investigadores participó de la consecución de las armas para el comando de mercenarios.
Muy bien, Ricardo y televidentes, ya tenemos identificados a los colombianos que lideraron el reclutamiento de los exmilitares colombianos que terminan en Haití. Hablamos del capitán retirado, Germán Rivera, y el sargento Capador, quien finalmente terminó muerto el día que asesinaron al presidente. Ricardo, ¿cómo logran rastrear y ubicar a las personas que llevarían a cabo este operativo criminal? Juan Roberto, los dos personajes que usted menciona seleccionaron a 21 exmilitares a través de 4 empresas en Colombia y por medio del voz a voz, donde pasaban a las personas que se postularan para recomendar a otras. Ellos fueron seleccionados, pero no todos sabían lo que iban a hacer. Así fue el reclutamiento. La empresa desde la que se habría organizado el magnicidio es CTU, con sede en Miami. Esta habría designado al capitán Germán Rivera y al sargento Duvernay Capador para reclutar a los mercenarios. Ellos dos acudieron a sus contactos con 3 empresas colombianas reconocidas por haber enviado militares retirados a prestar servicios de seguridad en Medio Oriente. Noticias Caracol se abstiene de revelar los nombres de estas empresas para no entorpecer la investigación en Colombia, pero la unidad investigativa rastreó los movimientos financieros de una de estas compañías y encontró movimientos por casi 700 millones de pesos, inusuales para sus negocios normales durante los 2 meses previos al magnicidio. Los investigadores también le siguen el rastro a una multinacional británica, uno de los jugadores más grandes del mundo en el mercado de los servicios de seguridad, y a sus representantes en Colombia, por su papel en el reclutamiento. Entre Capador, Rivera y estas empresas habrían contactado al menos a 200 militares retirados en Colombia para ofrecerles un trabajo en el Caribe. Mire, yo ya estaba todo listo, mire, esta es la maleta mía con el pasaporte. Por diferentes razones, la mayoría rechazó la propuesta. Me dijo que estuviera por ahí pendiente porque había un trabajo en el exterior y que estuviera pendiente, que sacara el pasaporte. De pronto lo necesitaba, que a cualquier momento me llamaba para ser requerido. Yo estaba preparándome, pues ellos dijeron que ellos seleccionaban los primeros y el segundo vuelo ya íbamos los otros. En mayo, los reclutadores ya habían logrado armar su escuadrón de 21 retirados, entre oficiales, suboficiales y soldados, la mayoría de ellos con entrenamiento de lanceros y fuerzas especiales. Estos fueron los que viajaron a Haití, y de este grupo, solo 7 conocían el verdadero objetivo de la misión hasta ese momento: secuestrar al presidente Moise. Y llegó finalmente, Ricardo y televidentes, el día del golpe final, el asesinato del presidente Jovenel Moïse el pasado 7 de julio. Ricardo, ¿qué dicen estos delatores de los que ustedes han hablado frente a la participación del primer ministro Claude Joseph en el magnicidio? Juan Roberto, al menos 3 de los colombianos contaron detalles de las reuniones que sostuvieron con el alto funcionario del gobierno y con otros dirigentes políticos en Puerto Príncipe los días previos del atentado. Aquí les tenemos el día a día de la fase final de la operación criminal contra el mandatario de los haitianos. El 6 de mayo, 2 meses antes del magnicidio, la operación se puso en marcha. El sargento Duvernay Capador, los hermanos Germán y Jonathan Rivera, y un amigo de ellos, el piloto y policía retirado Ronald Ramírez, salieron del aeropuerto El Dorado hacia Ciudad de Panamá, en el vuelo CM-877 de Copa Airlines. Noticias Caracol conoció en exclusiva estas imágenes que prueban su tránsito por el aeropuerto Tocumen de la capital panameña, donde abordaron el vuelo CM-107 con destino a Santo Domingo, la capital de República Dominicana. De acuerdo con los testimonios de los hermanos Rivera, ese mismo día el grupo se encontró en Santo Domingo con un diplomático haitiano de apellido Ascart, el mismo que habría estado en una reunión en Miami 6 meses atrás, donde se empezó a planear el magnicidio. El funcionario se encargó de gestionar rápidamente las visas para entrar a Haití de estos 4 colombianos. 4 días después, esta avanzada de los mercenarios colombianos vuela hacia Puerto Príncipe, la capital haitiana, y se encuentra con el médico Christian Sanon, uno de los conspiradores ya capturados. Se alojan en una casa en el sur de la ciudad, muy cerca de la embajada de Alemania, y también en inmediaciones de la residencia del presidente. En este punto, de acuerdo con las declaraciones de los hermanos Rivera, habrían ocurrido varias reuniones con miembros del Tribunal Supremo de Justicia de Haití y políticos del más alto nivel, entre ellos el ex senador y hoy fugitivo John Joel Joseph, a quien los colombianos conocían como Triple J. De acuerdo a las declaraciones, el encuentro más relevante fue con el primer ministro Claude Joseph. Los hermanos Rivera le dijeron a los investigadores que el primer ministro les informó de un nuevo plan. Ya no secuestrarían al presidente, debían asesinarlo. Según los testimonios, les aseguró que él sería el nuevo presidente y que desde ese cargo les aseguraría protección y trabajo.
Por eso, creen las autoridades, los mercenarios no tenían un plan de escape. Ese cambio de objetivo causó una pelea entre los hermanos Rivera. Jonathan y el piloto Ronald Ramírez decidieron regresar a Colombia. La misión siguió adelante sin ellos. El 4 de junio, los 19 exmilitares restantes abordaron el vuelo 0252 de Avianca hacia Santo Domingo. 2 días después, pasaron por tierra a través del puesto fronterizo Carrizal, en Haití. Solo 7 de ellos conocían la verdadera misión. Para los demás, la tarea consistía en brindar seguridad al gobierno. Durante 4 semanas ajustaron los detalles finales de la misión. El 7 de julio, después de 7 meses de planeación, la operación fue ejecutada. El grupo llegó a la casa del presidente. Los 7 colombianos, acompañados de 3 policías haitianos, entraron y asesinaron al mandatario. Según los testigos, ellos habrían sido Carlos Guerrero, Mauricio Romero, Duvernay Capador, Juan Carlos Yepes, Manuel Grosso, Neil Durán y Naiser Franco. Los demás, incluido el capitán Rivera, se quedaron prestando seguridad en las afueras mientras se ejecutaba el magnicidio.